मणिपुर नोमगी ताहैदब अमसुम थोनिंगदब थौदोक क्या लेप्तना थोलकली म्यामदा शेयर तौजरके सही कुनगमाथोयगी नुपी अमसु लयेंग बिदबदगी लैखिद्रे मसागी सही कुनगमाथोय रोमता ngaइदिबी मौमा इ हाथरक्तुना इम्फाल गिलनाय हॉस्पिटल अनिद लयेंग बिनब पुखलकपदा हॉस्पिटल अमतना लयेंग बियु याखिदबगा लोइनना मराइबक थियलबी नुपी अदु लैखिद्रे थासगी तरुक्ता अंगांग उनगदब नुपी अमा हॉस्पिटल सिंगदा लयेंग बियु यादबदगी सीख्रब मतुंगदा हेल्थ की थबक पुबा प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इमरजेंसी ओइबा अनाबसिंग यावना हॉस्पिटल सिंगना अनाबसिंग लयेंगदबनी हाइना खनख्रब मतुंगदा ngasiगी थौदो असि थोकिबने लैखिद्रब नुपी अदुगी ममिंग लाइश्रम ओंगबी संदिया सै कुनगमाथोय मपुरबा रोशन एलाइस नावबा कौवे थौबाल डिस्ट्रिक्ट की वांगजिंग वांखैदगिने ngasi nungthin mawong taadana phinungdagi I leptana laksinbadagi laikai nurse amana drip yanduna ahanba layeng sathaki hain imungi miyoisina phongdora pagalunena phibam lusilakpadagi imphal hospital amada layeng lunaba pukhatki hairi ngasi numidang wairang pung 5:40 tabada ihan hana lamphel gi langol biuda layeng binaba pusinbra hospital gi maikedi gi emergency oiba anaba laude layeng di haiduna anaba dubu layeng biu yarakhide amadi imphal hospital amuk pusinbra doctor laiti haina layeng biu yadabani haina makhatana phongdorakli upai leitraduna anaba du sijo hospital da amuk pukhatki adubo doctor na asi boina purakle haina confirm tawbani लैखिद्रबी नुपी अदु युमदा पुथरकलगा अरोइबा मथौमंगम पांथोखरे निंगसिंगबा याय लयेंग बियु यादबदगी मौना अमा लैखिद्रबा मतुंगदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी बी बुमलुनमांगना ऑर्डर अमा थुक्तुना अनाबा मखल खुदिमक लयेंगदबा यारोय लयेंगद्रबदी हॉस्पिटल सिंग अदुगी मथक्ता अकनबा आइन योइबा एक्शन सिंग लोखतकनि हायना खनखिबसु लैख्रे स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट की माइकेदगी पुंग 20 सुबना हांगबा टोल फ्री नंबर 4 बा लौथोक्तुना हॉस्पिटल सिंगना लयेंग बियु याद्रबदी कॉल तरोनबा लौथोखिबसु लैख्रेन पाउसना मखातारी अतोप यामना मिपाइनिंगाय ओइबा मसु यामना ngakningai ओइबा पाव अमनमो रेपिड्सनी हाइबा अमा फुबद सिरे फुरुबसिंग लाख अहुम तिंगदौरी मियामगा वखल मिमानद्रबा नुपी मसा अमा ngarang nungthil pung amaga makhairom tabada इज्जत मंगन की हाइबा थौदोक्ता सियनबा नुपा अमा खुंजासिंगना फुबदा लैखिद्रबा मियो एदुगी ममिंग पौबियाक लियान सही 53 अपोक्पा लैखिद्रबा गोइजानंग कौवी फाइलियन खुंदा लैबने ngarang थौदो अदु थोकपगी पाव फंगबगा विलेज वेलफेयर कमिटी की थौमिसिंगना फारगा माकपु कम्युनिटी हॉल दा पुरगा फुबदगी सोक्तुना ngarang डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लैखतनखी हाइरि अमरमदा रिपीट्सनी हाइबा मियोएदु यावना मखोई इमुंग मनुंगी मियोइसिंग लोइनमक ngasi nungthil pung 3 फावबदा विलेज वेलफेयर कमिटी ना कौबनी अदुबो ngasi nungthil pung 2 ताबदा रिपीट्सनी हाइबा पौबियाक लियान असोकपना मरम ओइदुना लैखिदबने लाओ हाइबा मतमदगी पुंग अनिगी ममांगदा रेपिड्सनी हाइबा मियो एदु लैखिदबदगी विलेज चिप यावना कमिटी की मेंबर सिंगी लैखिद्रबगी इमुंगी मियोइसिंग वारी सानारबा मतुंग कमिटी की माइकैदगी लुपा लाख 3 इमुंगदा कंपेंसेशन ओइना पीबगा लोइनना मखोंग 3 पानबा सा अमा कोंगबदा यासिनबा पुरखरे हाइरि यानबा पुरखपदगी मोक्तगी हक्सांग लौरगा अरोइबा मथौमंगम पांथोखरे हाइनसु पावसिना मखातारी मरक थन्ना मपानगी ओइबा पाव कंटेंट मसांग खतंग मैम शेयर तौजरमगे कोविड-19 की अरान पाव संदोक्पा अनि फारे ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर की कोविड-19 मैनेजमेंट की मतांगदा मियामदा लाना खंगनगदबा पाव संदोक्लंबगी मराल मियो एनि निंथोकाबा नुमिता कमीशन रेड पुलिस ना फाखरे प्राइवेट न्यूज चैनल अमना संदोखिबा भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कोविड-19 मैनेजमेंट असोइबा चावना लई हाइना मराल सीबा यावबा मियो एनिना वारी सनखिबगी वीडियो क्लिप अमा पाक सना तनखिबा मतुंगदा मियो एनि अदु फाखिबने हाइनसु पावसिना मखातारी अमसुम अतोपा मरुओइबा पाव अमनमु एमएलए फजुर रहीम पॉजिटिव ओइरे वबगाई असेंबली कंस्टिट्यूशन की एमएलए फजुर रहीम कोविड-19 पॉजिटिव ओइख्रे माक मसाना पॉक्सी असिदा फोंदोरपगी मतुंगिना लाइना असि दिल्ली दगी हलकपदा पॉजिटिव ओइरकपनी हाइरि माकना मखाताना हाइ हौजु माक इम्फाल होटल की रूम नंबर 107 दा लैरि थासिगी निपाना माक दिल्ली दगी इम्फाल दा थोंलखिबने अमसुं हेक थुंबगा मफम अदुमक्तदा क्वारंटाइन तौदुना लैरकपने कांग्रेस एमएलए फजुर रहीम अमसुं यामथोंग हौकिब ngasi फंकिबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिफमदा सरुक याखिदे मखोय अनिना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर दा पिरकपा चेरोल अमदा मखोय अनिगी टेस्ट तौबगी रिजल्ट फंगद्री अदुबो ngasi मिफमदा यावबो याबगी खुदोंग साबा पिबियो हाइना हाइजरखी चेरोल अदु स्पीकर ना हाउस दा पुथोरक्तुना मेंबर्स सिंगी अयायादा लौखी मतमदुदा ओपोजिशन कांग्रेस की हिप्स ओइरिबा गोविदास कोंथौजमना हाई मखोय अनिमक्ता पार्टी की हिप्स जारी खिबना मिफमदा यावदबा हाइबसी अरानबो ओइगनी स्पीकर वाई खेमसाना गवर्नमेंट लौथोखिबा एसओपी की मयोक्ता थबक सथबदी ngamde
aduna makhoi ani suti pibadi yabra haiba wafam hawks ta thamkhen su pawsna makha tari loisilakpada maru oiba content masang khatanga mayam da share tawjaramge biren gi lengak voice bot ta thajabagi motion mai pakre division bot launa si yadana mifam loisin kibadagi sokri langna kre nongthongbam biren lusing malenga asigi council of ministers singda hawks na thajaba thamli haina pukhalakpa confidence motion voice bot ta mai pakre division bot launa si haiba speaker na tabidana mifam loisin badagi opposition gi mla singna law khong tawduna bel Sensinduna protest tobugo loina na table sokri langkhaikhre Manipur Legislative Assembly ngasigi mifamna opposition gi lusingbo o ibobina obituary reference lusilakpada rules of procedure and conduct of business ki rule number 311 gi makhara lengana pukhalakpa confidence motion adu hana khanasi haina pukhalakhi maduna speaker na han gi proceeding gi matung inna makha adum satharasi haiduna opposition lusingbo o ibobigi ofam adu yakide Speaker Y. Kemsana Minister N. Biren amadi opposition gi MLA singi wofam taraba matungda opposition gi MLA singna division vote tawbinaba house ta kana press tawki adobu Minister na voice vote oina tawnaba wofam phongdorapaga loinena speaker gi maikai digisu opposition na pukhalakpa division vote tawbi wofam aduda yakide loinena voice vote ta motion adugi wayel sathanaba haunarakpada opposition gi MLA singna house ki bell da Sangsinduna protest toki adobu speaker na motion adu voice vote chathaduna ruling na ngamle haina laukthoklamlaga house saine dai adjourn toki maduda penadraba opposition gi MLA singna house manungda thaba table sokri sing house ki belda langsilakibani loisilakpa content amana mu congress MLA taru resign tokre haina spaw sina makha tari aduga matam sangna BJP ki lengak sogotuna lakhiba congress ki MLA taru MLA gi phamdagi resign tokre resign tawbagi sirol singadu makhoi masa na yana kanamtagi pressure yauduna pibine hana Manipur Legislative Assembly gi speaker da phongdokre MLA gi phamdagi resign tawkrabasing adudi wangkhai Assembly constitution gi okram henary wangoi Assembly constitution degi oinam lukhoi wangjing tentha gi paunam brojen saitu AC gi ngamtham hawkip singhat AC gi ginsan hawpu amasung Lilong AC gi Abdul Nasir ni makhoi taruk ngasi Manipur Legislative Assembly gi mifamda saruk yakhi dihain su pawsina makhatari hoji khutakta phangba paw maru oibang tanga mayam da hapsaramge positive oiba masu ngasi ayuk laikhidrei state asida COVID-19 na sian khiba masing taraga nithoi sukhrei ngasi laikhidraba miyu asi Imphal East ki manung chanba nongmaibung purana Rasbari dagini say humpurom shurabat nupani hairi mag heart patient oibata natana BP suloiba amadi diabetes naba patient ni hairi laikhidraba miyu esingrang Jenims te emit tawraba matung ngasi ayuk pung taruk rom tabada laikhidabani mag mamang da anira COVID-19 test tawda negative lakraba mi ni suhan su pausna makhatari dugu memai na pathokpada so kibior nga lan kibior sungak pigani nungsi biduna video su like amasum share to bi amasum channel sibu subscribe to biramoin thank you